Veliki pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Ovako, ja želim prije svega da vam se zahvalim na tome što me pratite, znači cijelo ovo vrijeme. Trenutno kanal broji 1219 subscribera, to je pretplatnika, znači nije toliko velika cifra, ali za sad najviše, što bi se reklo. Tako da, hvala svima koji pratite, svi koji gledaju ovaj video nisu se pretplatili, znači obavezno dole udubite taj subscribe i kliknite na zvonce pored da budete obavješteni o idućim klipovima koji budu izlazili na Čile kanalu. Tako da, znači morao sam da stavim ove naočale jer me zeza Blic kad snima, znači naočale su šminkerske, platio i 2,5 marke na pijac, zezam su 5 maraka bile. Tako da, bolje mi ovako, znači nije jak Blic, jest jak Blic, ali meni preko naočala, dobro, šta ne vidiš. Tako da, što se tiče ovog videa, znači, ovaj video već planiram mjesecima da snimim, ali sam čekao da mi skoči kanal, znači, da se poveća broj Čiletovi, kako se to rekao, Čiletovi fanova, to je već nešto, da se poveća broj subscribera. Ovako, ovaj video snimam o tome da vam ispričam kako sam ja prošao ovih 5 godina, kako sam počeo treniram, kako je to išlo, kako sam došao na tu ideju da treniram, gdje sam išao na takmičenja, kako su prolazili moji treninzi, kako sam prolazio bukvalno kroz sve što tiče treniranja ovih 5 godina. Na papiru imam nešto zapisano, šta trebam da vam mrvim u ovih koliko već minuta videa, znači što sam već dosadio. Znači, moj trening je počeo prije 5 godina, znači počeo sam treniran 2013. godine. U kojem mjesecu tačno to ne znam, ali znači kako sam počeo da treniram street workout. Ovako, znači gledao sam koliko sam puta rekao ovo znači Bože. To je bilo prije nekih 5 godina kada sam gledao video na YouTube-u. Momci iz Zence su snimali taj video, znači grupa Street Workout Stil Slave Zenca. Evo, možete pogledati taj video malo. Few tried to take it, belt tied around their neck and jail cells naked. Heaven and hell, rap legend, presence is felt. In a kill, I'm wondering why. It's a dirty game. Is any man worthy of fame? My success to you, even if you wish me the opposite. Sooner or later, we're all like Greeks in Egypt, learning something deep from their teachers. I'm like prime, like you're 9. Your man you would die for, always got you. I'm like Pop Duke, you would cry for. Tako da, gledao sam taj video i prije toga sam pričao s jednim jaranom, to je s komšijom. Nešto sam ja, ajmo reći, prije toga radio neke sklekove u onu. I rekao sam da imam želju za tim, znači da treniram to. To jest, prvo sam mislio da krenem u teretanu, znači u teretanu. I onda sam naišao na ovaj video sad koji ste gledali. I pošaljem to jaranu, rekao gledaj što momci rade jarane, valja ovo znat, pa valja za ovo stan, gledam i ne vjerujem. Znači imam želju. Pošaljem ja njemu taj video, kaže Almire, ovo ti je odlično lani, predobro, kreni ovo, šta fali ovo ono. Cijelu noć sam ja gledao taj video, znači gledao ekstra, motivisao me momci baš. I javio sam im se na Facebook, dogovorio nam želje ovo, mogu da dođem na trening. Tada smo ja Almine otišli prvi put na trening. I tada su nas, kako da kažem, forsirali, znači da vide koliko mi šta možemo, znači koliko se sjećam, radili smo slekove, radili smo zgibove i propadanja, znači taj dan sam se ubio, znači da navečer nisam mogao da zaspim. Upale, znači prvi put kad radiš nešto, kad se baš forsira, znači ideš do maksimale. Koliko se sjećam da sam radio slekova oko 33, ali samo noć zaračio, znači, bukvalno jedva je zaračio. Od tada, znači,
ta je se grupa, hajmo reći, bila raspala, tako da ja i Omin smo nastavili sami. Kako sam nastavio to, znači, opet, znači, uglavnom gledao sam opet, učio, gledao na YouTube klipove kako nastaviti ovo ono, nisam bio baš nešto iskusan, nisam znao kako šta, radio sam, znači, većinom, samo sam radio slekove u kući, razne vrste, većinom sam radio na široke slekove, to mi je dosta pomoglo. Što se tiče ishrane, jeo sam, tada baš nisam znao da je uopšte bitna ishrana što se tiče ovog spota, znači, havljao sam sve moguće, jeo sam sve, tako da radio sam samo slekove i onda smo opet nastavili dole ići na Kamberoviće, to jest u Zenici park Kamberović, nastavili smo dole ići ovo ono, rezultati nisu odmah naravno bili kako treba, ne sjećam se proces kako sam napredovao, ne sjećam se, to mi je žao što se ne sjećam za koliko su prvi rezultati došli, ali vremenom su mi neki govorili počeo se da se debljaš, počelo se ruke da se debljaš, da dobijaju na masi. Koliko su mi govorili da napredujem, toliko je bilo i negativnih komentara. Znači, teško sam se nosio s tim. Dosta moji su porodci govorili šta radi, provaljuje se, šta ono radi na šipce, ovo ono. Ja neiskusan, to me je pogađalo dosta, ali nastavio sam dalje, znači imao sam dosta podrške, dobrih komentara, nastavi s tim, dobro ti ide, ovo ono, lijepo te pogledat, lijepo pogledat šta radi, znači kad Raja vidi ljudi kod nas koji nikad nisu, znači ne znaju šta je taj sport, kod nas u zemlji, ajmo reći gdje ja živim ovdje, kad vidi, znači, šta radiš, nešto naučiš, neki fazon, ovo ono, nešto, okreneš oko šipke i ljudi to kad vidi rane, slomit ćeš vrata, pašćeš dole, bolnica gotova, rane, posram se sa životom. Ali to je ljudima bilo zanimljivo, znači akrobacija, freestyle, to je ljudima bilo zanimljivo i mene to motivisalo kad neko kaže kako možeš ovo, kako možeš ono, pašćeš, svaka čast, motiviše me kad znam da mogu nešto uraditi što je drugima zanimljivo. A isto tako je bilo negativnih komentara, Jesse, okrećeš se oko šipki, šta imaš od toga, tako da... Uglavnom, takmičenja, znači došlo je bilo prvo takmičenje u Doboju, gdje sam se spremao, znači prvo takmičenje, odlučio sam da odim, imao sam malo tremu, hajmo reći, otišao sam na to takmičenje, ne znam točno koje sam prijavio discipline, znam da sam prijavio propadanje ako nije sklekove. Sklekova sam uradio oko slagač, ne znam tačno, oko 50. A što se tiče propadanja, tu sam uradio oko 19 propadanja, znači jedva izvukao 19 propadanja. To je baš, ajmo reći, bilo teško. To me takmičenje, ajmo reći, motivisalo dalje da nastavim sa treningom, onda sam opet nastavio sve jači, znači rezultati su dolazili svaki mjesec, svako 3 mjeseca, znači rezultati su sve bili bolji, opet, znači, i dalje su uvijek bili loši komentari, koliko dobri, toliko loših komentara, dok nisam prestao, ajmo reći, da prestanem slušati te loše komentare, bitno mi je samo oni koji govore dobro, koji pohvaljuju ovo ono, moj rad, tako da ovi što misle negativno, počelo me da me ne zanima, znači to što ti misliš, svako ima pravo na svoje mišljenje, misli kako hoćeš, ja imam svoje, ti svoje, to je to. Što se tiče takmičenja, znači, bio sam 3 puta u Doboju, bio sam 2 puta u Sarajevu i 2 puta u Kaknju, znači, najjače moje takmičenje bilo je u Sarajevu, gdje sam osvojio 3 prva mjesta u 3 različite discipline. Tu sam, znači, dobio 3 pehara, 3 medalje i 3 zahvalnice. Znači, ako pratite Street Brothers
trojica braće iz Hrvatske, Matej, Daniel i Angela Švec, znači oni su isto bili na tom takmičenju u Sarajevu. Jedini ja i Matej Švec, znači uzeli smo 3 prva mjesta u 3 različite discipline. Jedini ja i Matej Švec. Znači, ako njih pratite, Street Brothers, oni su baš jaki momci. Oko 7 godina su u treningu, imaju rezultate, imaju jakog sponzora za sebe. Tako da, drago mi što sam sa Matejom, hajmo reći, jedini ja i on pokupili 3 prva mjesta. Tako da, svrha ovog videa što vam želim reći, znači, opet znači, ali nema veze. Nemojte se bojati da nešto počnete, znači, ako imate želju da nešto trenirate, nebitno to, teretana, street workout, fudbal, košarka, tenis, šta je već, plivanje, ovo ono, ako imate želju, pokažite koliko vrijedite, znači nemojte slušati loše komentare, loših komentara će uvijek biti ljudi koji su mene pljuvali, znači koji su govorili negativno o meni u ovih 5 godina, stoje na istom mjestu gdje su sad. A ja sam se, hvala Bogu, podigao više, dobio rezultate, imam dosta ljudi koji me podržava, imam dosta ljudi koji me podržava van zemlje, Njemačka, Austrija, Australija čak, tako da Hrvatska, Srbija, ovi što su me pljuvali, sad su na istom mjestu, to je tu gdje su sada i gledaju, znači, ostali su tu. Tako da, pokažite pravu verziju sebe, nemojte gledati na to što ljudi govori. Znači, ne mogu vam opisati kakav je to osjećaj kad radiš nešto što voliš i kad ima negativnih komentara, kad ti primijetiš na sebi rezultate, znači trudiš se, daješ sve od sebe, odricanje, ono, trudiš se i kad vidiš da napreduješ u tom što radiš, a pljuju te, to je osjećaj, znači, nevjerovatan. Tako da, sve što pratite ovo moj kanal i vidite kako iz godinama, mjesecima napredujem, klipovi, sve. Hvala vam što pratite, znači, uglavnom, krenite sa svojim ciljem, znači nemojte gledati na to šta drugi govore, bitno vam je samo šta oni koji su uz vas, znači uz vas. Nemojte gledati šta drugi govore, takvi će ljudi uvijek biti. Tako da, 5 godina sam u treningu, bilo je dosta loših komentara, što i danas dan ima dosta loših komentara, a ti ljudi koji govore loše i što pljuju su smiješni ljudi. Su smiješni ljudi koji su samo spremni komentar spucat, popljuvat, šta će to, ono, a on stoji u mjestu, znači sjedi u kući, ne radi ništa, a nemate pojma kakav je osjećaj kad dobiješ poruku, znači, od nekog brata, hvala ti ovo, ono, motivisalo sam me da počnem sa treningom, znači, koliki je uspjeh samo kad jednog pokreniš, znači, probudiš u njemu želju i volju za treningom, gleda tvoje slike, gleda tvoje klipove, želi da počne s treningom, šalje te poruku da si ga ti motivisao da počne sa radom, zahvaljuje se do neba, znači, koliki je uspjeh samo kad jednog momka ili dječaka od 13, 14, 15 godina, što dosta takvih poruka dobijam i hvala svima koji pratite, kad ti dječak od 13, 14, 15 godina pošalje poruku, brate, hvala ti, pratim te od početka, pratim tvoj rad, pratim tvoje sve klipove, motivisao sam da počnem da treniram, hvala ti puno. I rado pomognem takvim osobama koji žele da počnu, znači ima i dosta kojima sam pomogao, tako da svi koji posle ovog videa, svi koji žele da pomognu, nek mi se jave, svi koji žele da im pomognem, nek mi se jave, uvijek svima ću rado pomoć, znači samo želim da prenesem ono što znam, da pomognem drugima. Jer sam ja učio, meni nije niko pomagao u početku, znači niko nije, samo sam gledao klipove na YouTube-u, nisam vamo da me neko savjetao, haj ovako, jer nisam bio iskusan u početku, nisam znao kako šta, samo sam gledao klipove
i hvala Bogu, rezultati su dolazili, rezultati su takvi sad kakvi jesu, može bolje, bit će bolje, tako da rekao sam nemojte da se bojite, nemojte da imate strah od drugih mišljenja, da imate strah od mišljenja drugih ljudi, šta će vam reći. Uvijek će biti loših komentara, nemojte gledati na to, trudite se da napredujete u onom što volite, da izgradite sebe kao dobru osobu, na prvom mjestu budi dobar čovjek, pa onda da pomogneš drugima, pa onda da gradiš sebe i svoj cilj. Tako da, znam više sad vam kažem, uglavnom ispričam, da, zaboravio sam jednu jako važnu stvar, znači, kada sam počeo da treniram na početku, to sam, ne znam koji, jesam bio prvi ili drugi razred srednje škole. Kada sam počeo da treniram, uslikao sam leđa. Možete sad sliku da vidite. Vidjeli ste ovu sliku, kada sam uskao leđa, sutradan sam došao u školu, imao sam praksu. Znači, sjedio sam na klupi i čekaj, skinim nakad ovako, kada sam uskao leđa i došao sutradan u školu i sjedim ja na klupi, moji drugari pored mene su znali da sam ja počeo da treniram i gledaju oni, skupili se njih trojica, četvorca, gledaju u telefon i smiju se. I gledaju u mene, tam ja rane, šta je sad? Gledaju u mene, smiju se, gledaju telefon. I doda meni ovaj ran telefon, pogledam ja na telefonu sliku, moja slika leđa što sam objavio, smiju se. Znači, slika jest bila da je smijavanja, jer sam bio mršav, počeo sa treningom, gdješ ti takav mrlja počeo sa treningom, vidite kakav sve ono, niješ napredovat, šta ćeš ti, ne možeš 3 skleka uraditi. I tu sliku su pokazali profesor praksi i čovjek ajmo sam reći, nasmio se i pogledao u mene, znao sam da nije to negativno, da on negativno misli, nego sam se ja bi se nasmio da dječak uska se ajmo reći, mršav, nikakav da pokazuje lijeđa, znači nemaš ništa ne pokazati. I to je mene, ajmo reći, zabolilo. Bilo mi je krivo što se oni ismijavaju na tu sliku. Znači, kao što ste mogli vidjeti tu sliku, i došao sam kući, bilo mi je krivo, pitao sam se da li da nastavim s ovim, ne znam kako, šta, smiju mi se uvijek u školi loši komentari okolo, znači priča mršav, sve ćeš nastaviti. Tako da, nastavio sam i tu smo gdje smo sada, znači svi oni koji su se smijali, svi danas dan me prate, tako da, znači rekao sam vam, gurajte svoj cilj, ispričao sam vam kroz što sam ja prošao, znači bilo je smijavanja dosta, tako da trenutno na Instagramu prati me vas oko nekih 5000, hvala na tome, dosta vidim ima raje iz drugih država, dosta me vas prati, šalje poruke, tako da hvala na tome, nadam se da će ta cifra rast, ja ću se truditi da budem bolji, da više snimam, više motivacijske klipove da vam snimam, ovaj sam video, znači, spremao već mjesecima da mi skoči kanal, da vam snimim, da vam ispričam kroz šta sam prošao, tako da, ako oni koji zanima, u početku sam imao oko 50 kila, mislim, 50 kila kada sam počeo treniram, i najjača moja forma, to jest kilaža, nedavno je bila 75 kila, znači 75. Cilj mi je da skočim na 80 kila sa dobrom formom
što će to biti, trudit se da bude tako. Tako da nadam se da sam mnogi motivisao i one koji vas koje zanima, znači šta sam sad htio reći, zaboravio sam. Nebitno. Uglavnom, vas koje je zanimalo koliko sam imao kila i koliko sad imam, tako da rekao sam vam. Uglavnom, hvala svima koji pratite, hvala svima koji se gledali ovaj video, znači malo je duži video, želio sam da vam ispričam kako sam na to počeo, kroz što sam prošao, što sam rekao, bilo je dosta negativnih komentara, bilo je dosta dobrih komentara, što i danas dan je tako, ima i negativni, a ima i loši. To jest, ima negativni, a ima i dobri. Tako da, svi koji gledaju ovaj video nisu pretplaćeni, pretplatite se na kanal jer spremam dosta jače stvari. Tek ludilo počinje, motivisan sam za dalji rad i još jednom vam ponavljam, nemojte se bojati da počnete nešto što vaš cilj, znači ako imate nešto želju počnite, znači nemojte gledati na to šta će drugi reći, šta će drugi govoriti ono, kako će drugi gledati na to, važni ste vi i samo vaš cilj, oni koji govore loše, znači njih nek idu, da ne kažem gdje. Tako da, hvala svima koji ste gledali ovaj video, pretplatite se na kanal. Baš me zanima kako će biti komentari na ovaj video, znači komentaršite svi slobodno svoje mišljenje, loši komentari, nema veze, to svako ima svoje mišljenje, oni komentari koji su dobri. Hvala vam svima, tako da komentaršite, da vidim baš šta mislite o svemu. Drago mi sam napokon snimio ovaj video, ispričao kako šta jer od uvijek sam imao želju. Biće još jačih klipova, ubrzo će biti pitanje, odgovor, snimam isto taj video. To pratite moj Instagram profil, objavit ću tamo kako ću snimati. Tako da, još jednom vam ponavljam, krenite sa svojim ciljem, nebitno šta drugi misle o vama, bitno šta vi mislite i bitan je samo vaš cilj i naravno, ne zaboravite ljude koji su uvijek bili samo od nule, znači ostavio sam uži krug ljudi, to jest osoba, prijatelja koji su sa mnom bili uvijek u početku, s njima sam dobar, imam par ljudi, par osoba s kojima sam dobar, ostali tu su do sada, znači hvala onima koji me prate i koji su uvijek tu, takve ljude poštujem, tako da ne zaboravite ljude koji su bili sama kada ste krenuli od nule i želim vam svima svu sreću i drago mi je ako budem motivisao neke osobe s ovim klipom da krenu sa svojim ciljem, slobodno im pišite šta mislite o ovom, slobodno pišite ako želite neku pomoć, rado ću svima pomoći, tako da hvala svima što ste dio ovog kanala Čile, hvala svima koji pratite klipove, hvala svima koji ste uz mene, idemo još jači, znači nema odustajanja, samo jednako.